Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Sawut kita khot jong ka Hinyo Trap National Youth Front ki belasha kem ha kami live hui terek unai tung aja apun reu lalak jamin no ha ka Hinyo terek unai lar aja apun reu kini ki sawut kita khot jong ka HNYF ki belalak jamin ki long Steve Cream utali ball swear u Jeff Sutton bat ukit ringklem kini ki sawut ki lasha kem ha ki pulet hadian belasa priang gawe ka durki belak no bagalik sei ye muktiar na ka chamber jong u bat pen klem ranya khamat pai ba lalu kiting road chadu sada police station Halor ke jengno ba ula drunk ti balik kenslen ya gawe ke samla puri internship ka barang sha ikai pentbet ha ka kam an hak chamber ke jong tang sumi na Shillong district jail ya kini ki sawul apliang burom la kinong ilam bat ki dokhat jong ke HNYF kin tobru ki bahi ngasem di Federal Discipline di ujung ukor di Kursal na kita ba kini samut ke masyakem di kalau nomor yang mengkret ba kini adin bala le bi nakali yang bisa berduram di kala ai menjor ai lebih lagi bat kabir ada ai akan ya santere itu ada pendaya di mentakasni nyutrik kadi nomor ba kaji saya beriba nyaban pendiang kot kislah nakalian jangan bukan sel nyaban pendiang kot kislah harus beri bagi banyak saya tang kita kanik ya kata ti kaku saya tang ya di kaji toket di kaji bisa kan saya kaji bisa Kecilnya sangkeme kedap kena dak jing su kemen gede janmet pemerintah nomor kini kita khot berok sawut la like do tak ke jakam ta bar hisyamnya ka ai ba ka jingrung ka jingini support dei penyada ya kadi ikun samla ikun kintai nomor i ka ni si pemerintah ka jing thambor ya kilong keme ka jing thambor ki khulung ki khna ka jabe na wi ka por so wi por kumta ni ai ka jing ro yipsa nangna ro kunhun paksa bayas bayi ban syakri ya kri ko jabe nang syakri nang program yang tak mesti ban syakri hoi kat pangi nang syakri ha ya tungku ke sibun ma ni hap yarung hap yami kini ke jaka ke badan akan ni ke jil tak deh nang ni ke distrik kum ko sang hi kawan syakmat ban ai kun sim tu am tangi yang ni buat ya baru ni ikut ke beri Hinyo Trap mengin mengin syakri hak ya kari buat kerja beri ke niada ya kini ai baru kecing lagi kecing pi yang ni buat numduk musim pilih ya ai ke babhatam man syakri ya kari beri niada ya tak ki ya ban sawan mah ya kata ke future ke ban sawan ya ki long shua ke bagi ya kata long shua ke man shua buat mentai ya ke bahadian tu ya ban sawan ke jadi niada yang pertama kum kasang kedap kejing kemen kong hoi kata ni tengku ni sebuah di buar kejing ka an gele iki ni kerpat oi ka an pakan bisyar hak ya kani ke benta ke ba ke kejing syakam jing sia hoi kum kalau ong mau kadai lembaga di sosial media belalik kita gi video mah ngintip kenang habang nakli ni sia yo ni kamring ya tak sio dia mano baring ngintip tangi ai pat kita ki baru ke syong bor kai hoi ni buram ya ka an Amang iburam ka ay kadi kaway ka bay habyada yang ikun ka beri Hinyo Trap no ikun ka beri Hinyo Trap bat khamtam ngong ikun sama ka beri Hinyo Trap bakan mi syakmat ya ai banyada ya kari bakajat penrio ko ngimdan ai sikentian ngidap tang hajing keman habak ini kami no bat nang de syakmat kasangi kanang tri shirham nagoi kapur Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board
kalapin bena ya kate kathan kum ka jaka ka balong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dantang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artali ki jila menta kis dang pen kre banthaw ya ka joint action plan